Tongan Shārum le la ludan thong ale welcome salu shi de le aju tai la kaina aju ishi kachang khni ka pa ye re Shārum so sa la ka aju hin ka chi shat de hita da rashung sak shap chi hin na thum viewers na thum dong wi dom khami ma ne da rashung shap chi ne jan ludan na thum dong li ning shi mi de le e thum tha response de kam tha sam phang de le feedback kam tha sam phang de le jan ne ishi da ning shi jang kha de ji na thum dong li la lu da hangai de le Jeneng so the entrepreneurs being no ada apong ting te da outside like being the hang ngai kana na thumwe da products la or any form of advertisements ha ngai le ka issue through issue channel trend sa ngai le ka welcome sad le ka la context ha mi by issue by production obviously je hangai lu shit le actually episode 8 episode by he sponsor he kasar apps ashina sa khmine and proprietor hina Wungnaoshung kala somung kasar ani proprietor sade ashui fc kasar retail apps kajine ariba mo shokrang ka shokra de khlene ashui he ashui retail li itum online shopping ta sa ji same as that jana hi ba hina retail based ka ne jana ukhul town hili online na anything to do with the retail ta den tum grocery la chi online na order sala ka doorstep deliver sa mi khai we apps ne ashu sem da hi jana I think that you mathala khai initiative akhane da shan kuye project akhane jana itum ukholi bom da leping to na la ji ashu apps ki shop khai thara sijin mi se la ka to mi se ji la da hangai le ning share aju special case he yaro now ne Yari we order musing I like kai yarano akane he graduation Chennai wen kup sang ne kala MBA in marketing chila Chennai li sabapa mai he thadang nui la kha wena atang in the mention sa khai da yari li order musing I like yarano akhang sada he class thada metric tha khai wena la he hada teaching line ni la ka sa ne awi thada as a part time thada na oja la sa tuition kui khmi chiwi thada teaching experience la lai ka khai yarano akhane ka he NGO lila otsa sa NGO he Southeast Asia li based sa so that he NGO he that related with education ne he China Thailand thal travel sa khai ne he ot we na laka awi that remarkable akhanava 2008 li that an company aka open sa company Wurngam Consultant Private Limited he business consultancy ya sa de Chennai lan open sa ne so chu atam ni hang se ga maybe amongst the first Naga la hang bai or if not Naga Tangkhul the company that apang telik show then he enthusiastic sala kai odam singai la kai apung te deli sa kai yarona akhane a chuena shim hiwa khai ne awi he farming sara de khai ne ka Yaru odrong simili shida he ari currently she Tangkhul katamnao Saklong we President Salaka later kleine he Wungnaoshung Shokwungnao Tashar ne Hello President Hi Impadle jot lak later impadle the mang hang around maybe wrong question ka natum ari hon we hina ngalang ga sar ngatai kapi pam thadam pha khule pam lere phapta mi le natum especially Arihon odom natuna ana achu we pandemic hili na shi team na than an sa da ke jitum acknowledge sa da le thai da le sa you make up the ning shi mi lu shi ngai ada ishin approach ka sa thar issue Shārum ni khrecha sangum se da go thara na nam than tu no atam khang zi kya ka le sa la khushok mi la ga razan khmi wa make up the le ning shi mi de le thank you hada ini we khrejan hada masa hada khmathang sang was rang khre make up hada nali ka thaila thik sang lera na we hada journey ajura sungai thaila sang ra ma thaila sang lera chen da hada na we hada na tam ka khai na we athang men sa na teaching line la sa la na farming sa ri da khai la ka chen president katamnao long a we issue we Guess we President sadly jana chu short journey ya ka tha de da raw la kana chu journey na jik share sang sa ngai well firstly ning shi li le hitha to hok mi wang la congratulations kala ning shnai mai phung production li hi tha show himang ning la shi we na national being the encourage ka sa ya really encourage ka sa ada
cái thở cái chung cái Tashar cái mga vợ được chỉ thấy cái miệng ai cái là những gì, vì journey chạy cái sang cái này, cái uy là cái uy, người ta cái này cái isha va thakla cái này mà on sau uy metric pass sarang cái, then somehow realize आप cái join था तो chốt maman, like the maman, what saman cái था ring cái này, so at times cái chốt là sampangi, ring pala sampangi, cái uy mirin đi recruit sami tui ji journey cái là uy mirin đi chỉ là stepping stone sao quay khang sắc và à really university kham khali university kham tha mam kander mane still that haunts me university li so now with other regular sam talen gatam ji khawla ke the gaze ne hili pam dakle so far mapning salak le diges president sare gi mapning salak le ari pam dakle hi khiwang le ji ka ji we burning desire kala ji experience sa khang sak ji na pam khang sak ni de isla gi ji hangai phải là mày chỗ này hàng rồi cái đó một cụm rồi yang cái đó là sắm lắc cái là hàng khai là tiêu cái struggle sao là cái là li một cái biến sang cái phong thái chỉ là chỉ challenges xin là overcome sao là cái rồi cái thằng nào cái sao là cái lấy được lấy chứ appreciate sao là cái là phải ok anh cái katamnao long with thằng nào cái sao đó trên katamnao so that is to do with education yeah đó cho nên main question đó linger cái sao imang mình lấy ra bình là sao lấy cho education accrue hele na thum na chui ka thana ka sa da kai mi question da thum le thila le yo ka tam na wi ka thana sal ka him sam ne him sa ye ka chui ya ta challenge chen hi ma tang hele education ni ma tang hele na thum na kya involvement mi le ka la na thum na ki sa le ka sangai le ka ma sa ka pai challenges ya le ka akana ba the issue we tada ajung hang se result matriculation result mom tha chre then he factor he khisa sare na thum na sak ngi ma sa thula ada ya or mani ka key na challenges na he education ni matang hele as a president of the student union ya chiwi tada share sang sangai le okay education khang ji hi stakeholder ka chung khane stakeholder a khan mang khang ji ne ithum system ka tong mang jemra. And the problem is education policy ki jitrani hi state matter ne chili itum Tangkhul na mang je khigi ji la chot la khaya khane ka itum li chot me tui gi ji problem ma khaba office i October last year chili khig phok nei chiwiti jili Tangkhul ko tong wi li yeng la ka area ka jipan educationally chot me tui lek la thada itum na sampam klunggi ji itum bird rights ti la makhlai ji ki kle de ngashan na ka iwiwang wa is we sampurai bing area hine so starting with that thada corner jamu khayang hangu kupung jishong mapum that jishong ji wen hapok la ka like kampat tashung de imsha jang la ka visit sai now high school actually 24 or 25 teaching and non-teaching staff sangi ji hili average in hang lo jika employee oja through communication ni khle ne now hi thai ka ara oja hi paimi gi ji hi Manipur government ni thumna depend ga sai hi wa jingkum thra ma ka wala la i wa expect m sam ni da khuye so ei thumbi education hi strengthen sa se jai ka villages wen la hopokre town hilimang focus samra and ji katha da sarak le ji ka ramnau ku chung khan le khangkhibam le for example khayang aram na ning sang la kin sa la ga ocham be la phasang la ga hostel ran sa la ga thala kin sa da le ji katha sense of ownership he iwini school he government school maning ne da phaning khui la ga village ji bi contribution malaya ka itum education system le da khle hi wen of mathasang reg ji expect musaram ne ji government school wili many times itum the memorandum after memorandum misang khai ne thalala manipuri paper doesn't work ari incident exam we incident aka in a kreli hang 5-6 years back pedigree we oja kha hiwat khai ne ta ji pressure milga infal di we directly hang laga lastly nashina azmak bimya ka
strike saurko ji trandi order ke pimi impalain ji khuil ka haine 1 month with loja ji maram ne ka thau kle ta hang je na asina office we na mi ba jili oja ba jili deliver sal receive msa thu ji ne and receive masa ka explanation column sa ka pai ne so finally receive sai re ji trandi ke thak le ji ko school ka thirang ka transfer to li khai ne so it influence a lot the minister ling nai ka thadam sa ka pai that it li practical problem ji khle ne in itum na sami ke shapi ki kle ji ka government school li rai ka ta da sabam shon la khang je mong je prong re ka school ji li wal ka dam na bing li encourage ba sa ava va bing li encourage ka sa ji lang de itum role ji lang mu khir tu ji ne now ara ji li ka sak a pa na ba substitute high salary de khle ne ka chung a hi substitute high de khle hi open salain hang no ji ka kahai ma kahai ma sa ka pai ne substitute ba ji class 10 or plus 2 mang kup sala la a ji chili school chilim lei thuri ka mai din ba ji or khang de mi ba ji school chili ra pam plum ki ji meaning ne jin na national de now le de khle ji athum substitute jim hai kam matam le gi ji ne ji wang ina ada mahang sangai salam mahai kam sa ka pai ji situation ni khle ne ithum government school liver whereas private school liver of course ukruli kam thalak chung khal le pam mai ka hi hangai na private school li katamnao bingli ngai da khikla ka hang meaning ne yes as go metric result mam tham ne swidai but ivering pai ki wangle ji metric atam ni strict alagina ksha bin dang the everyday strict alagin check sai ada cheating unfair means image jin saklong mrai da metric result we percentage mathana alga plus 2 li or graduation li master exali kya khatai wa khle ji ba ji na question ne so mitra mang pasa salala jinin salagina pasa ke iwa jinam dai me de khuye mai hada arena na challenges la sai share sai yang sun na sami gishat na thumwe na ki sami mai chili lang de la expect la leira hada athang in la hang de ya dum katam na wa sai da ki thik leira hada parents we don't know society we ka na la de share sai den thum sami share sai ka chi lang de ma sakra challenges no I do agree it me khawat la chung khale sa ngai ga chung khale hili resources male ka masarar male limitation the boundaries yes for example mi kachung hang rai hirang ga diges rai le iram li diges president akshilam rarang school visit msarang ji so around 300 villages ili it will be 3 years ne chili va paishap ki ji here that's next to impossible yes. But yes it will be partly the khabat kachung khalai pam me saran masa khar le kachung khalai pam I admit sai ji it na samiran ga sabai gi ji msa khar ji ka town limiting the villages being we oja being here atum de training mi ngai lage kasala sashap ki jine ka iwi short tenure hili ijim sa da je ka tiu recruit sai mai hatam apung basarau da ja da sak ngai le thik le ra sa kar le ra okay empire nan da share sa mi le de thai mak thai sa enlighten sa mi wa okay hiwen ng shin da de na aka hada ilikli ka sa curiosity jarle hada student de involve sang sak ji hada jam da rally tha ga zat ya ka ban ka ta ban hi may there different types of hada pong te le marakli ba yo te hi hada question sa te hi student being na singran la ya hada circumstance situation at least involvement the chung da khlai tham rakli ba ta ban ka ta sa student being ni sang sa rally zat so hada chiwi ji de clarify sang sang ai itum no but there's yang vali ba bai kyuwang sa maram de ka kheng de yo to katam na bini fan chi thali sang sa ya hada any ban thada student we meaning sala thada any ban no thada involve sana da lak thai la ba okay jan hi wi ta he e we kafning hang lo ji ka so far ban sala la iwa ishi Daniel Wilil or any in a khang ne ukruli any ben sala la school ban masa se classes will continue sang sak se the we adam ni ba ban gasali school jiba je continue sang sake but in the past you experience it tum na thei katam now nam jang khangi ji li ka jang ji lang wai but since it me environment ba he it me situation ba he nam sa ba li ji tha ji le
ada election line hang lo jika mi ka chung kan ka hang hilam shung se re e chaw perception le chaw observation le diges jika katamnao wi de hi priority ne katamnao wi ne ki ne but diges we moto hin ki hang le jika for the people ki ne so hang lo jika we have many faces not only one face itum school uniform lang wai ye itum khang de uniform ka chung kan lang wai ye so it's not that akamang hada school we get them now long katava maning mane so it takes a lot because itum we environmentally hang no jaka we are living with different communities hang lak do jika itum diges lig from he song na mang rei bai jina fu he song na fu mang rei bai jina so in between two rocks and tada chotla ke yes kayangli yangrali impressive sala ke diges ke jitrandi ji we ji admire sapai la ke impressive salagay but kushat to kushat it's like itum na role chili mo ba sang na kai it thada ka to feel li ta sar ya itum ne pa le pa na ka when we are literally in that role chili thai chili ya chili mai ma shung ai ka hiwi le thada katamnao thada mina la na thum dil hanga le the katamnao li thada election tha sa hi election campaign thada ina thada class paisa mi like politics wak wa khai thar kai mi na ba athu intention ma the I'm not pinpointing anyone ka thada I thum thai pili kai mi ba hi ka jang ye thada ya ri wa society wa order mu se fai I hi wi wang ka chen na jang kai ka a platform to the next level of like into politics or politicians hang so chi wak jang ngai wi platform a khane da ka jang thada chi thala le da le ra ka da hi le thada te clear sa na wi opinion share sang sa ngai thada ka jang hi we thought personal opinion I don't think it's a platform to be the politicians have by platform even personal opinion till the time we heard it from that person then how we complain go hiba had volunteers had any situation incident show the volunteers high the high some other ya shong hui the khung kha mi zadli thada interrogate sai hi thaya actually kai mi thada sam ka phang as athum the volunteers high like volunteers had like khamang za bin ya thum ba la thada hi thada questions ha like sa on the other hand thada athum kla tan la mangza pam la ka the Jewish question the say so I don't know how far it is true but that's a hearsay had okay like in a me khang de we in a president thui khai ya thum bin I mam tui America even hang logica sometimes it's very unfortunate me being we company ni chitha le sa khayang ka even hang logica he we chair ba he future girl we step quick vai mang sang sangai mani ka clearly to be in this chair it takes a lot of sacrifices yes mina phaning tigesli rai ka phaisa ka chung ka sa khui gi jilam tui so it's not like that ada hilira rai ji thrande 100% dedication le ngai ada hi we issue jili kala rather kle we vision jili 100% commit ka sa commitment kle lopa tra I wili kle jila tra hila jikat mira da jiwe ni ya khawle sang khuiram jilum sa ngai mani kala mai khui khwai mi mai khui khwai marang sa ngai mani so hili pam na chair miss yusum sala jiwi ningrini na khala raser le ri de si changai meeting nang with opening saka but it's very unfortunate it me tradition the election atam the of course few lakhs meaning ne that in terms of lakhs invest high paisa magdam sa bai ne kiwang please around almost affiliate sa khai unit 274 leader clinic so jiwi travel mak samam sa bai phang le ya jili logistic wi khi ga khui itumi apam ngdeng de of the paisa ba ta ta phang rei ka iwi kapningly election system ba hing jing sa ngai jika any not only Tks any long now wili Tangkhul wili election hina itumi khon gaza rot kamrat wi angayung ngasai so there are many things which we can rectify jipaji mashung khing sa ngai mashung the Arizona election dimension such in the Jilin because I was hang idle Rian issue like constitution the election system by here Jile
my personal opinion plus I'm sure the khangte will sa the phaning sa la bai aru election system ba he le aru jang per village we represented na sang rok ta le ya no opinion the village kai maybe shimlak thra sa da phamang la jang de ya you went to represent for example la ta da chap sa jingjui khu ga ja ho jan la khani ai ka sa da UN hang ko idip morokli firma ka satha hadaya jika jena thada hiwi hada MN salui khwai we thada machuka ji thau ka tha jika per population wise na represent sak sak pa na pha mai ni ka chui da hiwi le na opinion ka la ka thada machuk ta le ka any thada steps that you're planning to yes he atam sangai re atam matui khra hi ka first of all we need to know the dynamics of all the areas itungmili zone matile north east south west special zone naka the katong hi khok sa hina khamtai ne NSF we na hang ka itungmi right se katiu khak malim ne tribe tiu la bai chung la bai we have the same voting rights even in some nila jipam mai jena Tks la drafting committee li imjung ne ka ina mangya kha jila kha relate sa le pai da khue khang jeva yes of course democratic salak mjila thaye ari we jena yanga ka honestly ili hang lo ja ka itumi Tks ari chang we hen hang lo ja ka election system heng jeng sangai and rather every villages na khanam ba hi meaning la sa pai ni sik je modality khangde ya kha rian mn sai la ka paisa hi aya ma hi dala thala gina ragij bingji la paisa ma hi dang sakla election ni spend sai je amount ji ot ka sal spend sani sik jiwa and itum li regionalism malai mani mi ji pai mne leila ke election hi la hau phok ni ji tha hilam tai la gina je na itum ism ba hi la shman sak la ka mading sak se ji ka election system ba hi eva atham mi tha ta khu population chung mai tiok mai ba jil lamaning la eva tiok mai we have 4 zoners official jigtha join la namba ye okay jika at the end of the day for example arcare we every villages in alexa la ka arcare president ka sane jingdun we jil la jipa mai or azye we jil la jipa mai so which means alexa haine athumba na dikes we alexa ni sik jiba it takes me mitrana or mi phana vote namki chimane okay represent salga zonal western chi one of suggestion that we have in mind yeah mai chinala jan illa ta phaning ka athangwe itumna village wise and represent sapali bichi either that way or population wise ada chi thada chilim thak me la lisa pai pai thada phak mai ji shop run no thada ka tom rei thumna ya phak mai ji thada shong sangai ning shi thada no opinion share sa mi wa hum tang de in thada no personal thada di ma hang rang na ka personal question han ngai chung de le ye before that are athang de in upload la sai na Tks passion aju pandemic hili voluntarily apong thik ke nang chon de le ya ta lan ai na run no ya ngai no time ya sadly hili my maga typing misconception the later ada ki kai king chon or maybe add atom pesa sam mangai da sad later or something like that ka na tum nang chon khai chi tum appreciate sai upload sai ka chui thada hi ka sai le I'm sure thada miracle thada ka sha sang na tum deal sa da le ji return is wing when ka thada chok sai na la sa la ka thadin tum volunteers ben khrajang sa sam bangai le ya na tum chi atum ka da handle sa kai mi na na tum that's your duty itumde chon gi ji na thum duty ne da na thum phone call the way they treat ji thal ka da shy so you challenges le chen hi ta na ka ka na na ju ga responsibility na shin sa kai ka la ka shok sang ni share sang sang ai well yeah pandemic ki va thada chap chai chot dei de lam hangai ne thada chot khai ji tum na ka shap chon ni khai ji ningyang no ngai thada mi na phap ma da lam tui sal la kim tham nei how phok we na isina data collect sak phok ne so literally here call center tha ji ne around 20-25 daily tha 24/7 ka sane shift awalaga last shift tha pung ji sha ji koli ka chunga ungao chen pung thor punga khani ni ye do ungao ka tai sini or mati phanga ji wa ka jing thang shon ji ne so it's like that itum yes one out la sa way
kachanga kha chi thada lang khai wi thi liver 24/7 ga sane chi wi thi jili SC we control room lam le rang sa first returnist kung adam hili chen ata athum li wa hokhui le ga thanung than wa ga sa le ga athum wi ran nge beddings ata kaching ro la adam na sau de itum masai nam sam phang lam sa khamong di lo khwi wa mi de 24/7 ne ji tha de sara shung mai le ga ari chot mi thui ja kha ari state government list for khai ji mam shung lak ne phone number mchang salak mer khu mchang samre esim mchang samre cha ka ngya ji chat pho khai na train li kor sa wa la ga any a khu li kor sa ka dang phnom jang jang e ka fat phone ji mi lo jai la ga number khu la ga so we collect all those these things contacts and to me SC ge ji bi khla ji khu la ga ji segregate sa se rai la ga before they reach Manipur SC pingli ji ho khami ne shi wi hya khani ne shi wi hya khani ita da ji ho me le ji athum na ji wi ati shoot arrangement ga sane so it was not an easy task ji ba ba are team ba ji training thala ge ni mi le ga itum employees at lo mi ka salam ning to the sometimes at the ring falam ngai lam lung mat khang rok lak jung ga sam bange the cha sara shum mai ji wi thili control room le khai na ga weng sang mai man no wi thum ring pha le ring pham ngai le ring phai dang phno train vào đồng phiêu rây chỉ bị kêu khẳng ninh li cho tay ra khôi chỉ bị complain là ung ấy cả đồng ấy là cái train fan mới dừng thôi rồi chỉ cái fan ấy cái đại ấy tụm sĩ cái là cái chỉ bị complain là sao mọi người anh tới rồi bắt là or bus li sao là so phập tay khi mà tham này hạt tụm là chốt lá cái ung ấy ili cái pumping là ya rồi tông là chốt lá cái năng ran xe chỉ là hàng ngay vợ returnist cái tông li appreciate sang sa ngai Tks li DCFC li MLAs ping li jimning ne ka ramdi pam tak le aunga win ha pok ka katamnao long shinau lo tong li appreciate ramnao tong li appreciate la sang sa ngai the chot ni khai ji la khu tong la chot khai ne at the same time athum win la expectation kha khale ji la hangai the around 8000 ung khai we around 8000 ung khai hili itum we shit ka sangwa society li contribute hak sagi ji innovative sala khai idea chung Tharashok ki ji chung ke expect sai for example as we lockdown hili returnist ping initiate sa khoi le issue office issue conference or le khang daily tuition hopok tele I read at the 9 10 11 12 ji ringpha nai athumli thada chikha ji la chung me shokang sangai and the opportunity khoi le issue a community level of teaching thada pam ni sa da sami da kleni program thain ngak laga ena oja volunteers chung mai da rani sik jiwa jilaring phare ari thada issue pandemic hin a blessing in disguise ya itung wang mo jiga da khung ja thum me hin expose la ga ma tha mai re sang pai la ka sa pai hin ya yes ponga khli pandemic it's a blessing in disguise yeah ari is in a how lockdown how pok we in Imphal di 16 trips handota phi phungda khami ne chi phungda khami jili is in a first priority my daily khami ne ukhru wi line he na gata ping he ta laga Tangkhul ping lam ye chi bi thili last time haraja uri khwa khami ne so my day guy wa really itum hya kham shil ka pam sai chi phani ngung ga da chap laga ring phala sampangi so yeah ring pai ka itum financially itum limali thu ga hang lo chi ga as we pandemically is in a spensa he total expenditure here around 8 lakhs plus ne chili ringpha kha itum kipali ka donation go hi kala mili approach baksa hi akhala malim ne ka ning shi ba thum na thatara la ka willingly rak mi ba jiring phala ke mai challenges thi le re hi ba the pro sacrifice lak la na ka I'm sure he does saka he alema masam re hada so khmi ba na thung we manga sa da gi le so khmi sam phang la re mata ne mre gi chi he hada sit sang le ye ni shinai re are thada in the personal are thada previous term li you were one of the candidate president we saya and Mr. Joel Angkang ana kawe and ju thili a ju term current term ba hili namang ning lui manai
laka aju thada na by election we hiana ragzang na ya thada ili thada na we thada na president thada na enthusiastic sai gi hi thada shan khuya le ji gi lisar ga ma ka san but still then you want thada na serve sangai gi we a kha ji thada thai ga khuya le na ling han ngai na likhina li sa ka mang ning lui ma la ga da li ra jang lu ya chen na khina prom sa le tu bi da thada katamnao a we ka thana ka sa re gi ji khina prom sa la ka hiwri na thada question khani na da we thada chi khina prom sa kala ara as a current na ra jang khai hen ame it's ata machine afi na ra ga jang ya da thala hiwi hi along hili na thada teu ka achieve sa khai hada na jang na ka achievement ji teu share sang sangai and plus the challenges that you face as a president of TKS jila share sang sangai. Okay. Yeah, previous thada jibi election jili sangai maka thurai ka next lila changrei da phning sai ka unfortunately if a cancer patient ne energy diagnosed out the 3 years 2.5 years by Mumbai li treatment wang ta khai ne so jibe na khung jili hi tharei jil map ning samne but thada I ara extremely school malim ne khuli for example hongo kapung gajopung school malim ne building ji hok pi vai lekher le khiklamang ina now I thumi problem hi ne jilipam da khimi ping na chop mi tui da khle hi ava mirin kha class kathum ringpha mi tui ji first class ping hi na ukhruli shop maura alaga ji lang phei laga nawngrang nawe middle class ping hi na khayang ni khle school li jili nawak mang sal la avri hi na jili ka than pa mau gi ne school karan nai ri ji ka avawi hi hostel pam tha da hang an hangra yamgila ansar shuti limang sampang khang rok ne ka jili jin dang dala makher ping hi wa nawngra hi like makdam ne so in a thada ji songji thada homeschool we mong in a jili sa laga jili focus sa laga mi of lai sa laga pam sa tam jili chap chaina ada hita the by election leo gada iwi priority iwi main project we create in itumya pam hili education we powerhouse a set up saklong se ki jini which means adam jang le in hi hangai jini itumi generation gap hili hai hi itum kutong na the 15-20 years are hili are really itum shokshon de le shok wa production wale doctor engineer no sports person no the center we service le ka khyangji trandi production hi mirin kha sak bai bingsi or chodl lanam poin ka ring bai bingsi ne chot takle economically chot khai bing hiwa atum we production ma le mini ji bai kya ka brilliance sa sala atum further matter to the for example IS la tha bai ki ji officer shop ki ji a call center le compromise mak sam sa bai thui in itum hili le se ji ka iwa itum hili hiwi powerhouse sa set up sa la gang nui la ka we na jamai tui ji simkhur ji li priority ji mi prung ra kal naw ba hi brilliance sa prung le ji ka class avli mi mati tila phanga la hampal salagin hapok ngai laga ji atum uniform school fees kapi gapam ka tong tangkhul na care khira ragam man laga plus 2 in dang de hi ukhruli hai ngai boarding run ak sa tha sa me ki ji ne now atum plus 2 go pai ka medical learning changa are we capability or are we interest yang laga or if further study wa ngai theology tam ngai or even engineering sangai ji ka juya de sure de ji li ji hor now ngarai ka ja akha hi delhi li graduate plus juya tung bing ji mi mati phanga mang salala promising sa from the candidate a hi exam tha the bing ji li simphara khoi mi mra ka shak zalo mi ra lai pang sak la ka ju production ji leng sak ngai iwi shit ka sang le once he mathalagin sa she pauni shik ji ba itum singum mati phanga we deliver we can have target as gum doctor haka produce vai sa se as gum scientist haka jile bai and this impact generation washungre for example doctor aka hi tangkhur ne shim kha doctor aka ji a doctor sa khai tran le a tangkhur li le shi phung la bai gi ji shi sang ne engineer la bai IS officer la bai atum ji tangkhur li le shi phung ra we so hi va ka sang kha bam ra we now question is ka tha the run sar gi tran di gas na run ma samra tangkhur li le de kle retire ta khai khran naw lak chung khle politician ping la zangra thermarin mi ping la zangra educationist la zangra
he we managing trustee managing board leader atum chin sa laga he we ba he semi government thada NGO aka thada he itum we ATG we as in register sangai shaben dang the 100% donate address ji register sai laga talagen monitor sa laga ran sani shi giba Tangkhul now mang he we fund him palu la down the line 2-3 years live mobilize some time sani shi giba government income tax an ki jumo ji hili donate ke sa Tangkhul now mang in terms of crore ong jang re ji iwa shi changai and he fa his sang sangai nai the he main purpose wa hi ne yes of course as we assembly ah mangi presidential council la firstly zoner being la zanga asi salak se ji khaine next presidential council hall ga bamli hi salak au se ji ne in assembly li quick valley unfortunately approve sa thui so kind of that disappoint sai kim tham ne in the shitsangai thada hiwa so sai ru wanga kanari ji ba ji shitsangai and hardship yes of course it ma fun malay mane jibi ka jod walai bu pam ot ka chung kha sangai la ila kham dai ya khane ka jili lang mi da jaksia kha ba atang khang ji ne tige se impressive sala ke ka katamnao khnui thot ping na tum ni la phap tang sak ngai ka la itum li le da khli senior ping li la shaben dang da anam ka sia politics mang ryong sak ngai ne katamnao li ka tige we office future we map khayaka future we plan chem khwai office sang sak ngai petty politics real laga tribalism the regionalism or other office cham khamang we enjoy sa khwai we ji ba jim sang sak ngai ne mi dong nu shi laga of course cham khamang hi azwi na hak pok ning ne kre wen la tiges we sai ji ka chamang phung re ji ka khwi le but it's not like that that mi ka chung ka that ji tham sak ngai mi la chung ka le pam mai ka khayon ji le admit sa phung re of course volunteers so la ka ji tha ji la shok pam mai office we saying dd kham tha malay khang sak la shok la ke ya mai pai ning share na na that na we challenges la de ko la kana we sa ngai ji ma sa ka pai we la ta share sa de ya la ka that na thang la mention sai na we struggle sai da in te la da mai hi we him ang man la na health wise na thang you mentioned that you are a cancer patient. Yeah, it's okay. In cancer, it's just a disease. Yes, fever. Had struggle saje. You know, also the I know it's the chiwikla not the mayaru bayanka thalda. Nan struggle saje is not only then the otchibamni the health wise the struggle sala ka sala the ji upload sangai ji sane. Thank you. Because mentally the itum hi pasali mering pha tharan the it can be a small the thing oti mentally the strong masaka ot masaram de and the iliji the ili china the ili atan the khangile jen point out sangai the jen it the upload sangai ya ari then khang han hili obviously we tenure hili shila khai hili ge jin satisfy some quickly the khang han je I think that was last year NSF we assembly li you we issue chot lagin le the kle hi naga ho naga women's the pung ba the kle jili NSF na the firm sala khai solution na khui resolution na khui and that was very satisfying. Okay, that ang pong dang je kam sak bai ji that Tangkhul na ak sa da mai gai diges ke ji trandi tribe khang dek dong lang ji seri ka khyak shi le seri so diges la ka shap ro khui la I think ka tong we contribution ka sam nga ne ka ji le diges la that mangali ro khui la ka sa ji ba ji satisfy sala khaya kha sangai. Okay, the concrete sangai sa the step the ka ka khui shap tak le ja ning shnai personally the itum hi khrejan sa ka langpong the khrejan sa la never the mo ku mre the sa ko thik le la pong there lots of topics that we need to discuss we can discuss yeah that na originally had the way opinion personal opinion the na general and the challenges had share side just sa highly in I'm sure the khangte yang the lai pin la the ma thai sa la thai ra clarify sa la le misconcept le the lai la clear sa sang is sang ning shnai ara wa the issue rapid fire question le go tra
chỉ mà hàng cháu rồi cái đó thì mấy term class hay là next class cái đó là ya nó chỉ về election về cho nên thì in social media li thì cái person bằng you are one of the intended candidate for presidential candidate. That's not official. I think so because the election commission whenever yang ke ada maybe the such an we future plan ki le je. Yeah, candidate intending candidate du vang va no we show hili la kyak shi sa da la ga dige sui office we sanctity la ngak sa de hili jiva ji ma hang ge let the time prevail. Yeah. Okay. So any future plans, so you don't want to comment on that? No, actually if farm sa la ga peaceful sa la khai mi rin ring ai. Mà chỉ ít là cái how is nó thật là ở đây yang cái the best that will be the most peaceful thật là ít là satisfying ở đó này đó sẵn cái này. Okay, noi thật là thật cái gì là all the best hàng ngày đấy ní xí chẳng cái đấy nên là thật noi à tâm số mình cái ít là share sai mình hay quá. So let's get to our rapid fire question. Okay, thắc lại nâng hàng cái gì này mình cứ thùng đi. Cho nên noi vang noi mirin li, aman sắc mấy cấp cái gì hi là. Atam. Okay. Now your idol. Who is your idol? Your idol Shaval and Sai. Okay. Okay. As the president of Tks, yeah, ada nana Tks president ada nama bang. Ning satu makeup kecil ocok sok kai or ning satu makeup kecil ada incident nak hang lo juga. That was the last Tks assembly. Okay. If you are given to choose, yeah, fame or money, cái gì ba là cái gì? I would rather take money. Okay. Because money chỉ khui là cái meeting ở chỗ cái shopping từng chỗ là cái thằng là cầm tha khi là sao khui là mình là tầm khui phải là sao, ít là từ là ring phá là option ấy. Nên cái mà thật là mấy ai hoàn thì phải sai là tất cả sai cái gì hết. Okay, that's your opinion. Like okay, cái sao cái gì? Ít chúng ta favorite food juga hoksa hang ấy, so I'll say other than hoksa mà cái nào favorite food ki? Công khai à câu. Okay. Since issue here movie production house akalang sai da jana no movie tang film yang le re. Yang ta favorite movie. Ari kibawi kyon kala. Kibawi kyon. Yeah, nasi production wi ka hang la. I know Tangkhul film, yeah. And Tangkhul, favorite Tangkhul actress? Arihon Willie, ena hanga ke Angel. Okay. Na yaron ofune. Jen da den shina liang da quality. There are lots of qualities that they shina lately. Actually, na ning chang make up ke quality shina only. Integrity. Okay. Okay. Love or arranged marriage? Love. Okay. Like as a leader akwi. In any field, leader aku quality ke thum hang lo je ki mai hang. Integrity. Number 1. Number 2, patient. Okay. Number 3, honesty. Okay. And honesty. Integrity, patience, and honesty. Yeah. Okay. Ning share it. Last day in a bonus question naka. Other it's like. Today it's human society or today it's not that shina me na hui ngro ki me na no hui la ada kichunga chi notion le it's not necessary that shina mo hui ban jim le ne in case nali shina na proposal ka what will be your reaction? Ring phari. Chỉ mang là ring phá bang chứ lá cái chẳng cái lá. Yeah. Ilam yai shina me na no hui phung re jim nim ni shina na mo hui bai ni chila ma le. And finally. Wouldn't you be shocked? No. Okay. Yeah, finally, Aria tam hili avuva ping la katamnao ping la. Nago returnees ping la pok ngaya kle ye. Opportunity pil ka. Now snow ping hi sang na school mga tu da tum hi. Aming pasok te sa jim lai re. APC bi the ai mlai re. Especially primary na sing ping hi. Jena returnees ping la shapin tang da katamnao ping li shapin tang John Milo and avuva ping li la pandemic we atam hi khui la kam school thada school close size halala pam da kle shimje were etumbi like katamang mening la society li etumbi tradition ga thada ring ra sa khla ga ji tam ji thai awa yili khrajan ga sa hawla ga sa etumbi them ga sa thermarin winung li shim khoi le gi winung li every school akhane atam hi etumbi so khami khui khra school akhane da shimling so pam mi lo ji hi pongai.
Thala kai message ne yang da klebin da question la just so implement sa mi lo ja hai ning share rapid fire question na thala ning tong a mu thala lang han ka me re ning shi jang ka dai re ala ta da issue la sa da mai phung din na hang ngai tu da mai phung firstly hangai re congratulations and thank you so much I really expect chung ka sai na shi we na hi da khamtha shok de klei khangte shok de klei or talent han sa lagan thum na athum mai talent pha mi de klei in one way it's a holistic approach mai phung sa de klei here because what sa learning pha mi lo teamwork learning pha mi lo and then we are expecting more much more. Thank you so much. The katamnao rock say or Shārum say kwali we cannot survive alone. Kutong ahya da oh interlink sa lagay tung kutong rock say ki hila de da hangay ning shig jang katay re no atang kusho khungwa ning share viewers ping di learn tum la hi atam hi thada thumwang quality sala kai quality time akhane de kushok de le re de sangay tam khui pai la jang le phap mak ta la clarify sa khui le re ki sangay le da ning share ka achu show hi Tashar retail apps ashin sponsor sa kami ne ashiwi apps atang mangali lahang mere online grocery with shopping we ne which will be coming soon in Okro and gtong na chila support sa mi se la da hangai de le ning share ka kubai nang shi da YouTube channel issue hi subscribe ka sa hi mamalai mi lo je hangai de le subscribe sa mi lo so now share sa mi lo feedback mi lo comment mi lo like share sa mi lo je la da hang le gtong ali stay safe.